Kardom kadu kave kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tamil pen pinira so video long nali tomphana ke wan pila bangke non hejong puthot Assam government hin pen scheme ki mi kapik lang pondol so scheme ki mi puthak si nali tuma phanla so video long nan than pachini ponik po Clardak la pe detail salam la bangke kai ke so nali tum la so video long si thek pon long ipo nali tum la so YouTube channel long jong se nang ka homri milang tu de ka chingwa pen nali tum subscribe gon la pen videos tamil lang mis ten nali tum liking si gon Tangke non kopi skema ko kong si kai planning jima la pen kopi ali si kelong jima la so puthak le lang pon lo nang la pen chethan pon lo nang Tangke non puthot skema ki mi puthak chethan pon lo nang labang so skema men labang ke nali tum stame arjulong ta haipo labang so skema men bangke Lakhimi Mistri scheme Assam 2025 non he jongsi labang so scheme labang ke Assam government hin pen ke launch pon iklang Lapen non labangso scheme puthak le lang panonang komama tumsi labangso scheme ali kilong dunjima lapen la so scheme ke claim ji aphan ko PPC dak a process ke doma lai hui non chethan polona overview nali tum dak pen lang ponigon nali tum stame thek monlong exi the Lakhimi Mistri scheme is intended by the Assam government of Assam under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin mate PMAY hin pense labangso scheme bangke kapiklang pon mate ke launch pon iglo labangso scheme kapiklang pon labangke la sochiklo May 2025 achiklo se paklang pon lo lapen la so scheme la ke dagge tok pon teng pon focus of empowering rural women by providing them with the professional machinery training. It was introduced by the Union Rural Development Ministry, Shivraj Singh Chauhan, Lapen Assam Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, Latum Chingwai Pensi Labangso scheme Labangke Kapiklang Ponlo, Lapen Labangso scheme Labangke Rong Arlo, Mate Rural Area Sarpimar Atum Labangso scheme Labangke Pinchong Piiglo. Lapen Labangso scheme Lake dak professional machinery training sidak and ponikpo mate mistri asai mate mistri training sidak pi ponikpo labang so scheme labangke lapen la PMAY hemso kelong an labangke nona bangke la Rong Sarpimar Atum si lahaya sai bangke dak ke claim poneng ji pusi pangdak pon iklo lapen labangso asai chingchia prang training labange piponik po short term training bangke piponik po lapen la short training complete lo pulo tangte alang le tumphan size tami piponik po lapen sai ke claim ji a hormu mate la toolkit santa alang li tumphan dag ron ponik po puta pachini ponik lo lapen ki benefit labangke ko pipia benefit ali silong sima labangke nale tum dag thek ponong po skill development structured training in the machinery for rural women lapen empower opportunity improve job prospect in rural housing project lapen safety support prevention of safety kits during training and employment lapen ladak ke tok pon dutlang infrastructure converting to target constructing 3.7 lakhs Pucca house in Assam for FY 2025 lapen 26 Lasi labang so training labang ke piponik det pen alang lituman toolkits tame piponik po la ke claim ke dam la haya hormus tame la pen non la 2025 la pen 26 long ko an mala hemso ke long labang so hemso labang ke arlo so tum si kim nang po la pen kaduka via kamanta arlo so tum si claim nang po puta la dagbang piponik lo la pen labang so training jong se judet pote nalitum arnisia long 400 lapen 600 tabi nalitum long ponta thek lapen la 2025 lapen 26 ahem so nangkili an bangke la Rong Sarpimar Atum si labang so hem bang tak kim nang po lapen od nang po lapen hem ki kim funded le dak training bangke than ponji kali karen kaselam lapen kaprek asai stame training bang than ponik po lapen la so training jong se complete lo pulo tangte nali tumphan la toolkits bang pi ponik po lapen non aprang la income ki doji afan lo labang so le lo long ponik po labang so scheme long
la pen koson si labang so scheme aphan dak ka apply po nang jima la so puthak stame ka chini nang ji kenak sot la pen labang so scheme aphan nali tum ka apply nang ji labang ke jong si komane interested ke claim ji ning hang atum do pulo tangte nali tum labang so scheme li bang ke chu endun me la pen nali tum gidam nang ji labang ke local panchayat office kalite district rural development agency mate DRDA la so office song dam si ada application of form stamin nali tum jog dam nang po la pen training labang ke nali tum blog long mate rong along sila so training bang pi ponik po than pachini ponik po copy ko son si ke claim nang ji ma la pen copy pi asai si ke claim do nang ji ma la handa details ang li tum than pachini ponik la po la pen non properly dagbang ni li la an update bang long lelang stamin labang so update labang ke non puthot bang nang le iglo polte ni li nali tum aphan nang pachini pon thuik po la pen penan dak nali tum google la pen youtube long le dam stame thek ponong jis stame dak ni li shortcut pen se nang than pachini pon iglo nali tum aphan labang so scheme labang ke la pen labang so scheme kapiklang pen mema hinoma nali tum comment box along togra pachini tha la pen kumama abang phi tum sinon la so video kelang la pen nalitum interest duma vema la nalitum than pachinik tha la pen non aprang jong se update copy labang so scheme putha wang polte nili prabjin pen nalitum aphan la so youtube channel long na upload pik po la pen video labang ke nalitum ke share ting ne igdere non la pen la so youtube channel stami subscribe krelang te subscribe ngo video nalitum kan ma share go karbeng long ras tame palaik nang la pen pachinik nang la sipini la short information nali tomana ki 1p labang ke la anchor lo la si 2 me thak me kadu kavi karbi 2.0 youtube channel long ke langara do anafans tame nilin pen kardom